Abot ko malaki sa request. Libaten kang tangamin ket ulbod na napamatin na tunggal sikat at pagkada kunang nga agpa-change oil ka ngem saan met kaya punua bala subas ka ubaw gaya maminta pambar mo tunggal pandarem talugan mo dinawas ko nam ang masapul mo ngay pa-change oil tabisin alugan mo kan-kanayon tangaag pa-change oil dagayam makisinarak ka jay mon agmotel kay dun numalpas ti aybol balang kantis ka napeklan ka playboy naragsak to kuma tibiyag mo sidong asen na lepet mo ubaw gaya maminta pambar mo tunggal pandarem tamutor mo binawas ko nam ang masapul mo ngay pa-change oil kabisit alugan mo kan-kanayon tangaag pa-change oil kagayam makisinarak ka jay mon agmotel kay dun numalpas ti aybol balang kantis ka napeklan ka pakboy naragsak to kuma tibiyag mo sidong asin na lepet mo kan-kanayon tangaag pa-change oil kagayam makisinarak ka jay mon agmotel kay dun numalpas ti aybol balang kantis ka napeklan ka playboy naragsak to kuma tibiyag mo sidong asen na lepet mo naragsak to kuma tibiyag mo sidong asen na lepet mo
nasugat. Taawanan ni ayat nagbanagak adag sanggasa. Nagkarika idi kanyak asisyakla ti patpat kem. Ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kameten, ita saranay kuni sa naulpit kabi ako, tinrarem mo daytoy puso. Linaksit nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso, diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo, lak amem tumet ubiak ko. Apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya. Ngem awan maaramidak kastalaeng migasat liday ti inak naragpat. Naulpit kabi ako, tinrarem mo daytoy puso. Linaksid nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso, diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo, lak amem tumet ubiak ko. Naulpit kabi ako, tinrarem mo daytoy puso. Linaksid nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso, diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo, lak amem tumet ubiak ko. Naulpit kabi ako, tinrarem mo daytoy puso. Linaksid nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso, diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo, lak amem tumet ubiak ko. Daytoy ngay naramit mo, lak amem tumet ubiak ko. Ayat ko ken kana pay duma, natarnaw awan ti mulit na. Idi inaklon mo daytoy puso, iragsak ko kasla awanen ti patingala. Dimdim-teng ti dakes na angin, na itayang amin akarin. Apay kastoy ti inaramit mo, tindipan mo, sakit tinakem ti inpaay mo. Bim
mo nang kaaya ken nakarit na iti kinadamsa nuamok na kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karik-karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem barong ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas nuamok na kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karik-karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem barong ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem barong ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas panawen oras na asyak ta'y umadayo Kitli-tli ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak beruken Ta'y mabukudak kanaya
kedeng nupay na sa ngem daytoy tirumbeng amok adakes inta ar-aramiden jak maituret pay nga inak buyaen palagluana gapu kariyak laen jak maitur no sa tila kamek to gapula kenayat abinulod ko aklune nagbalinag ka narukom nagpaadipe ti saan ko apuko malubusan kan nga isutay sublianam puso kenrik nam isut adaan karbengan awan ti tengel ko arang ikot ken ka no dilatoy ayat na inaktin parik na jak maitur no sa tila kamek to gapula kenayat abinulod ko aklune nagbalinag ka narukom nagpaadipe ti saan ko apuko nupay na sa ngem daytoy tirumbeng amo adakes inta ar-aramiden jak maituret pay nga inak buyaen panagluana gapu kariyak laen jak maitur no sa tila kamek to gapula kenayat abinulod ko aklune nagbalinag ka narukom nagpaadipe ti saan ko apuko jak maitur no sa tila kamek to gapula kenayat abinulod ko aklune nagbalinag ka narukom nagpaadipe ti saan ko apuko oras na asyak tay umadayo ket
Matlika ayat tabulod ko, rebeng na laeng nga inak biruken, tay mabukudak kaniyak na ikid din. Nupay na sa ngem daytoy tirumbeng, amok adakes inta ar-aramiden. Jak maituret pay nga inak buyaen, palagluana gapu kariyak laen. Jak maitur no sa tila kamek to, gapu laken ayat binulod ko. Aklune nagbalina ka narukom, nagpaadipin ti saan ko apuko. Malubusan kan na isutay sublianam, puso kenrik nam isut adaan karbengan. Awan ti tengel ko anang ikot ken ka, no dilatoy ayat nga inaktin parik na. Diyan maibdol no sa tila kamik to, gapulang ken ayat binulod ko. Aklune nagbalina ka narukom, nagpaadipin ti saan ko apupuko. Nupay na sa ngem daytoy tirumbeng, amo adakes inta ar-aramiden. Jak maituret pay nga inak buyaen, panagluana gapu kaniyak laen. Jak maibdol no sa tila kamek to, gapula ken ayat binulod ko. Aklune
Daytoyen tin na kinararapaan napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetang saan nga isutlap peda sa ngalen taniayan sapay ta dumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng biyagkawan sa bali at may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya kong biyag ko ay ayatin ka ipatpate ka tinapuno Ay, Ate Berna, Ate Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz, Ate Nisi Shop, and of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay ta dumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyagkawan sa bali ang may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno si kalaeng biyagkawan sa bali at may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka